Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasa ni Kabsat Lenny san napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara pa ya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe ni Jovenal Booking dita Cavite kanay Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi man ti kunan ni Kabsat Lenny. Dir manang biyanang, adda na talga da trabaho, kat hasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak, kat nawaya ka mga ramid iti kay-kayat ko. Tanutob nga rin nak tasawak, isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot ti hasawak, aguli maklatan, nukas jay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ha, ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbo sa klangan. Ay, Ramon, mapanakon kat baka marabyan akmanan. Isungahan na nga rurayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ayalay ni, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Sa natila isid-sidir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana? Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak moten ama ungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan dya asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray nga siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taad da pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak, ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami, amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Nagkaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngaminan, Lenny. Alas 12 ni ti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang agreklamo. No, siya ka ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak mat agsuswildo. Nala, agsukat ka nga rodan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyat ak na lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namat nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit.
Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaem. Liklik-ligak pa yun timang bagbagakin ko nanang. Tano irubot ko abagbagaan. Si direnak. Awan kanu karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso kanu tagsusildo. Anya? Nagrigat gam ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. Depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Ay, mababay nakbay git din o dagduma nanang. Takaslawan sirsirbi ki di balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron, lukas dya day off na, kanayon mo't arumwar. Manmanon ti panagbanding minanang. Ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, toy. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayom ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga rod. Ala, kaslahan ko nga patyan nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka katimanan, Lenny? Haan, ngam na pangabakak data. Nag-triple kit din dya kwarta. Anya, nasumok mo ti kasta. Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita alinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yang kakidagaw no nakalutukan. Ay, mala. Mabit lang nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pay lang timang trabaho iti data, kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya,
Bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa eh. Hay, nalipatak pa kay din sante aglaba kan agloto. Tama ni pud na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang kastata de talang mate aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam hanak madla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungungtan nakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-adumat ti abakta ng pangabakta. Ay, kasano nga ta dato yun ngay? Adamo nga pagutangan. Adamat, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangak nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol amamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata. Amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apay ah. Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masaya nga na kung magtamarugitan laang. Usarik to ano, anda pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay ah. Ilakok pa lang. Anya? Apay nga eh. Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan, gapo iti bisaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Ingkang arod bayadan nan, no ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, surusurum amin ang pagsusugalan kan pag-iinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunakla no, di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga eh. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya?
Apay nga pag-abroad nak. Kasanon nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag-abroad ka ta umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak amayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema ka min dagi jay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrodak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addaken ka daita anak ko. Total, awan metlat anak yu kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, maas asya anak ngarud ken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yun dahil ta. Tanong siya, nairwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tano maka-abroad kat makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakrasang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyum Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apagpulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, namin san lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you ijay pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni iti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, agpa-check up ka Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo? Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mapantaman ng tata. Ay, awan mat kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwak. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadaman kahit ko apunkin kada kayo, nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbalo ni Lenay. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga akas jay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man.
Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo balasang ko? Ay, iba gayaw tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidem. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutem, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apay kasta ti tsuram. Kaslabi na ibay amet den ti bagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kaslama bagtitakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo nanak ko. Una lang. Diyak imbagbaga ti sasangpot me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya? Malaala, sumra kayo man pa eh. Ay na, jaklaim pagarop. At damot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngamno kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awaten ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkulasay nakmutten ti lalaki nga impagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslaak mabagtit ngagmaymaysa ijay balay mi. Iso ngayon lako minti balay mi idi ka ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda, dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat na nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga lang anak makiasawa kan kwa na, tagkakanat mo ti sakit na. Isa pang panunutak mo't ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayin mo, Lenny. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan!
And your nos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.